Ove godine sam dobio tu čast da kao prvi predavač iz regije učestvujem na Microsoft Ignite konferenciji. Riječ je o jednoj od najvećih tehnoloških konferencija koje Microsoft organizuje u svijetu. Očekuje se preko 25.000 učesnika na samoj konferenciji. Desit će se preko 1200 predavanja, oko 1000 predavača, dakle riječ je o jednom jako velikom događaju. Moje predavanje će biti na temu Azure Networkinga, gdje ću ukratko pokušati proći kroz kompletan taj dio proizvoda u Azure platformi, dakle proću da objasnim kompletan taj networking dio. Otkud ja tamo, iskreno ja sam blago iznenađen. Ja sam prijavio svoje predavanje, očigledno je tema bila prava. Da li je utjecalo i to što sam ja zadnje 3 godine imao otprilike 50 predavanja na različitim konferencijama po Evropi i kod nas u regiji. Tako da je to početkom prošlog mjeseca sam dobio informaciju da je moje predavanje prihvaćeno. Jako sam sretan na toga, ali u jednu ruku i malo iznenađen. Pa moj put sa računalima je počeo tamo s krajem 80-ih godina, kad sam još bio klinac, sa nekim Commodorom 64, kad su se igrale igrice i tako. Vremenom je to, hardware se mijenjao, operativni sistemi se mijenjali. Ja sam po završetku srednje škole upisao Tehnički fakultet, računarstvo i informatiku. Nakon toga je išlo i prvo zaposlenje i nije to toliko dug put, ali sjećam se i nekih tih početaka IT-a, kako je to nekad davno izgledalo. Konkretno moj put je, što se tiče same struke, moja poslovna karijera je počela prije nekih 7-8 godina, gdje sam kao ruki počeo da radim sa vrlo ograničenim znanjem. U jednu ruku, znači, tehnički fakulteti, koliko god se trudili, fokus je još uvijek na software developmentu, što je u jednu ruku logično jer potreba za software developerima je puno veća nego za sistemašima. Obično dolazi jedan sistemaš na 30-40 developera. Tako da fokus fakulteta kod nas je uglavnom na tom software developer dijelu. Ja kao sistem inženjer sam malo teže došao do samog posla, malo je to duže trajalo, ali eto, u IT-u stvarno imamo mogućnost da napredujemo, da se dokazujemo i kod nas u regiji definitivno ljudi su pokazali da apsolutno ne kasnimo, makar u tom IT-u ne kasnimo za ostatkom svijeta i da imamo stvarno stručnjake koji su priznati na svjetskom nivou. Firma ima preko 200 zaposlenih ofisima u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Primarni fokus je na software developmentu, s tim da radimo kompletan IT consulting i sve što je vezano za IT. Firma ima preko 200 zaposlenih u Americi i u Bosni i Hercegovini. Radi sa nekim od najvećih svjetskih kompanija, nekoliko kompanija iz Fortune 500